fee ya technical ya kana ya TVET mugaga mbiraga andu TVET ni mathomo ya TVET ni bure tondu arere fee yetu ikaragwa 56,600 mwaka mbeca icio 56,600 thirikari yukaga ikarivera mwana 30,000 igatigara 24,600 yo 24,600 vau nivo ru help angonge ni mugusaga help vau nivo help yukaga ikamava loan ya 24,600 ikarikania na fee ya mwaka mzima ya mwana ucio na mwana ucio atheveo loan ya help kwembia vesa gosa upkeep pocket money musiari mtoto ata kusumbua mal pocket mavesa gombia cia kwigurira irio na kuriva nyumba tondu riu technical ici cietu cia kiro tu madarasa na workshop kutiri hostel niturageria muno na thirikari kwonora tungiaka hostel lakini for now help ni maratetheria muno mwana akorwo na mbia cia kwigurira irio na kuriva nyumba nikinavote kuendelea na mathomo atari na interruption. Na thukuru uyu tendu thomithagia kosi cia moko ni thukuru mwega ni tendu kosi teno ya moko riria wauma guku ugithi kuunja urathie wina githomo kia ungihota gukirutithia wira kuunja taringi riria wathoma horo wa ng'ombe kana na mimera riria wathi kuunja no hote kuona ng'ombe ukamenya ni mathina mariku iragerera ukahota kumenya ginya mirimo ukahota ku identify akorwo ni mimera nayo wona mimera uria irathi no hote onayo kumenya niki irabatara kana niki iraraka kana kwaga akorwo ni ta mwena wa help ni maturumbuitie muno ni tendu tutikoragwo na mathina maingi mwena wa kuriha fee help riria mundu agia fee ni ukoraga ni marateithiriria ginya aciari tendu aciari matiri na mathina kuria mwena wa kuriha fee na ginya kanyamu kari uraikirio ni karakuhotithia gukita mathina maku ta kuriha nyumba na ona gia kuria na gia kunywa riu wakoraga ni urahota kuroka thukuru tene ukehariria inywe mwina kuunja muno mbeu nini no tumwihoe mukinye giikaro-ini giki nigetha muhote kugeini kana guthoma maundu maingi mangikuhotithia gusurvive na kuunja inywe ukai mwike wona kosi nyingi muno tungika tendu kuna teo general agriculture kuna diploma courses ta general agriculture agricultural engineering kuri na plumbing bado guku kuri na ndo ginya mangika welding